Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule nimin ni somni paruk chanudar khatle achan vevel khan buarche phai nuama asam lam chuan lei an do atanga JCB hitachi local kai tirin phai nuam veng chak buarche plama lu tir turin ko an laya kan police le khotlang hruai tu te ven buk saturin anwa muwa asam JCB operator hi atlan chenghal nia hriatani heti lai hian vaireng TILP countera vaireng te dai in ka ni July ni somni paruka tanga nimin chonudar ni le achan ve thleng khan Mizoram namdang lut mi sang ni zanga somli panga anum le to a heng mi te hian ILP an siam tir le to ani heti lai hian Kabul airport bula thi chil bom voi thumpu ka mi za chuang an thia Afghan mi som ko le US Marine som pathum an thi Islamic State ten an ma ni ti nge ni tian puang to a Islamic Group Hamad News Agency Telegram channel an post ani airport bul abi gate thi chil chet na hi ISIS ke ni in minute som ko chung in Kabul hospital pakhata chuan hliam som ruk chuang admit manan ni a puan to thin angin August tha chung hian US hian ami le sa te Afghanistan atanga thiar chua veka tuma hun tiam chungin anin son chua zo man arin om ta lo hle Taliban te chuan khotlang sarkar ho hi man mo turin an norve reng boka Afghan mi te la chuak to lo turin Taliban te chuan US an hrila tuna bom apu tak nu phei hi chuan US le khotlang sarkar ho hi an man mo sau do ni ina langta an mi le sa te la chuak turin sipai thabik te an cha lut mek zela US po a cheber ma chon thei turin anin buat chaya indo thlona le Black Hawk helicopter te nen anin chhoprup mai airport a an mi le sa hruai lut turin special force te chu airport pon lama an tir chuak hlom boka an buaidan hi soina siak lo ani ber mai US le atho puiram dang te chuan Islamic State ISIS firfiak polin poikhoina an thlen hlo thona awangin Kabul airport a om te chu an omna hmun chua san thuai turin an cha Taliban ten Afghanistan a thuneina an chan hnuwa tlan chua tumin mitam tak chu Kabul airport a an lo om khom renga mase ni lai ni zan khan Kabul a US embassy chuan thu chua siamin security thilawangin airport a kal lo turin mipuite an cha ba ka airport gate bula om te po an om na hi chua san thuai turin an ti British point an mi le sa te chu airport pan lo turin an cha ve ngal boka firfiak te chet na thleng thei rengani ti soin mun him lam pan turin an ti a Australia point airport chua san thuai turin an mi le sa te an cha ve bok heti lai hian an hlo thona nge in ISIS te chuan thi chil bom an ti puak ta khani a mi za chuang zet mai an thia US phei chuan Marine som pathum lai a chan ani Afghan civil aviation official chuan firfiak ten an bei hlo thu warning ti chu ani hnu po in mitam tak chu airport gate pula an lom khom reng tho ni in an soya mitam tak khom na hmun hi thi chil bom thi puak tu te tan bei ol som na ani a hei wang hian warning po ti chu ani reng ani mase airport a om te chuan an kalsan du chuang lawa Afghanistan ram chua san thei bei sein an nun na thapin thi po hlau lawin an om chhun zom reng ani ti in a soi Kabul nei to palai chuan Taliban te chuan airport pon lam chu veng ma se Islamic State ISIS te an chet hlona reng ti soin hei hi ngai tha mai chi ani lo thu an soya Taliban ten thu nei na an chan atanga ni som pakhat nu ni nga ni thleng khan US le ram dang te chuan Afghanistan atangin mi sing riat sang riat an hruai chuak to ani US in atul chen om zue tum US President Joe Biden chuan Afghanistan ramatranga American le ramdang mi telak chuan na tho meka deadline lo ti asoya atul chen om zuyan tum ti asoi Biden hian America sipai te chu August ni somthum pakhata lak chuakim veka lo tiam to a mase mi puite tan pui na tho angai awangin a hun tiam hi potsei turin anorani heti lai hian Taliban chuan in remna an lo siam to angin August ni somthum pakhat ma in ramdang sipai te chu an ramatanga chuak vek turin an ti thunga ramdang sipai te an chuakim huna airport hon chhun zom zelani theina nei to member Turkey rampuina an ngen boka Turkey chuan technical expert te an om chhun zom don ni in asoyani
Afghanistan Minister Hlui Delivery Boy na athok Afghanistan Taliban ho ne na buaina awanga tlan chia Afghanistan President Ashraf Ghani mithen khat chuan sum tam tak ne na tlan bo ta anga an soi khami sarkar noya Information and Communication Minister lo chel tu Syed Ahmad Shah Sadat chu Ashraf Ghani noya sang ni som paret khan Cabinet Minister ni in Information and Communication Technology Minister lo ni to thina engemaw aril rem lo zong le thil danga umwange ni kum sang ni som ni khan Afghanistan sarkar noya a minister ni na chu ban sanin December thla khan Leipzig Germany ya pem thlata dai maya tuna hian sum le pa ya harsat na to ai chuan ti in Germany a chole eile in lamsiam tu company pakhat Livarando noya athoka company thil siam te khopui chunga pe kwalin delivery boy na athok me kani Syed Ahmad hian Sky News interview na a asoina chuan ka chanchin le ka na thote hi arab ram tam taka million le challang tak tak te poin an ma ani in en fianan le in siam thatna na pui tu thatak ani ka be sei ti in asoi nge ani Syed Ahmad Shah Sadat hi technical lama degree sang tak nei ni in Electronics and Communication Engineering a master degree pani na in Oxford University noya tanga chhuak ani nge kumsom ni vel ram sang som pathum vela na lo thok to a Saudi Arabia Aramco le Saudi Telecom Company a thokin sang ni som pasari atang khan Ariana Telecom London a CEO na lo thok to boka Technical advisor in sang ni panga atanga sang ni som pathum thleng khan Afghanistan sarkar noya lo thok to bok Ashraf Ghani sarkar noya khan kum sang ni le som pariata Cabinet Minister alaklu ni in Information and Communication Technology Minister ani Sadat chuan interview na chuan heti maya rang chuan Afghan sarkar hi atlak chiat thut ka ring bik lem lo ati lula nam naga konyak nam chuan an beng an vera an ban an om an mal puile an maya te ta tu an chua maya ta tu chuchin ngat hi chu pasal tharal rat ral lula chin an ni mizo pasal thalhot lingten ralu an hon chuan bohla an chama salama an tar thin konyak nam pasal tha te mel marun hlotling ralu ron hon te chu anzol buk ban an tia an tiang vum ther thur mai ani anzol buk ka ralu atam paule namhoi sen an ni na an tar lang chiang ting ani mai naga nam chi sang zinga konyak nam hi nam lian pol takan ni a Nagalena Mon district a Antamber Arunachal Pradesh state a Tirap Lomding le Changlang district a tele Assam state a Sibsagar district a tele Barmaram chung Indiaram nena an in rina lai vela te anom boka chapchar kut kan ti ang awleng kut hi naga konyak nam chuan April thatira an nei thina mim kut kan ti ang lau ong mo kut chu August thla emo September thla emo an nei ve thung photographer Peter Bose chuan Nagaland state chung India le Barmaram in rina vela nam kol sen tak lo ni thin konyak nam manlai pasal thaten an hmel ma te khuwa an rona rallu la to te chanchin an nam dan le an hmel an ti ran tatu an nei dan thalak tam tak chuan na le khabu the konyak last of the tattoo headhunters abot saya CNN website a ati chuaka a hmunom hle heng konyak nam zia rang tradition chu Christian sa khwa awangin romai angin aral tial tiala aboral titi ta a tuna mai ti rang te an boral nu phei chuan konyak nam zia rang culture and tradition hi aboral hen lo don ta a engamati kongjong taka ngai tua chuan hun hi anuna lo rong khop maya engkim mai hi avui liam zel mai ani hi konyak pasal tha ral hrat chin ngat te mai ti ran dan hi an mel ma te luan lak tam let le ma zerin azia adang ni in an soi boka konyak nam hi alunungin mi nuai ni sing thum vel an lo mani ome heng konyak mai ti rang ho hi dam chu an lo om ve a an tar to hlom hle an tan khovel ni atla to a he khovel mi an ni to manglawa thul monga in khung ang vel an ni evolution theory vor chuak tu thu soi hi chatuan thu dikatling nam kol sen le hoi sen a piang an ding chang reng lawa nam finga piang an lo dam kho chuak vek bok hek lawa hun in her dang lam ang zel le thil in thlak thleng ang zul zui zela in her rem thiama piang an dam kho chuak thin
Greek nam fing ma sapol tuna chuan an roi ner to mana aizol mi hlun million te po an lo lian reng bik lova inti Christian chung kwa na zong po an lo mui ngil reng bik lo dikle tha te na buk lung le te khong dikle rin tlak ber chu hun hi alo ni